imijyi ya Ukraine yose uko yakabaye yiriwe yumvikanamo za bombe nyinshi. Urugamba rurakomeje. Uburusiya bwemeje yuko bugiye kwibasira intwaro zose zoherezwa muri Ukraine zivuye mu burengerazuba bw'isi. Ni mu gihe OTAN nayo iri gukora ibishoboka byose ngo yoherereze Ukraine inzira z'ikigendwa. Umujyi wa Mariupol uri guhinduka amatongo. Abasivile benshi bamaze kwicwa. Amerika yarakaye bikomeye cyane kubera umunyamakuru wayo waguye mu bitero by'Uburusiya. Ibitero Uburusiya bwagabye kuri Ukraine ubu bimaze iminsi irenga 20 bitangijwe. Kuri uyu munsi no ku munsi w'ejo hashize, ibitero by'Uburusiya byibasiye cyane ibirindiro bya igisirikare muri Ukraine. Hakoreshejwe cyane ibitero by'indege nk'uko byari bisanzwe. Uburusiya bwarimbaguye ahantu henshi hasanzwe hakoreshwa n'igisirikare cya Ukraine. Indege z'intambara zangije ahantu bikomeye cyane hitoreza ingabo za Ukraine. Aho ni mu mujyi wa Lviv uri mu burengerazuba bwa Ukraine, ni hafi n'umupaka wa Pologne. Aya makuru yemejwe na Maxim Kosistik, ukuriye ubutegetsi bw'uyu mujyi, abinyujije kuri page ye ya Facebook. Uburusiya buvuga yuko bwashenye ibikorwa remezo by'igisirikare cya Ukraine bigera ku 3687 nk'uko bivugwa n'umuvugizi wa Minisiteri w'Ingabo z'Uburusiya Igor Karpechchukov. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yateye ubwoba abantu bose bashaka gukorana n'Uburusiya, ababwira yuko kwemera gukorana nabwo bivuze gusinya urwandiko ruganisha ku rupfu. Ni mu gihe kandi Uburusiya buvuga yuko bumaze kwica abacancuro benshi baje gufasha Ukraine kurwana. Abangaba ngo baguye mu bitero bitandukanye byagabwe ku birindiro bya Ukraine. Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya ivuga yuko indwanyi z'abanyamahanga ziciwe mu bitero byabwo ari indwanyi zirenga 180. Uretse abo ngabo kandi Uburusiya bwanagize umuyonga intwaro nyinshi za Ukraine zoherejwe n'ibihugu by'amahanga. Ibyinshi ni ibyo mu burengerazuba bw'isi. Igor Konachenkov, umuvugizi w'igisirikare cy'Uburusiya, yavuze yuko Uburusiya bwarahiye yuko bugomba kwibasira bikomeye abarwanyi bose bari kwifuza gufasha Ukraine kurwana. Ubutegetsi bwa Ukraine buvuga yuko abaturage 35 aribo baguye mu bitero by'Uburusiya byo kuri iki cyumweru, naho abantu 140 barakomereka. Umunsi ku wundi abanya-Ukraine ntago basiba gusaba OTAN gushyiriraho ibihano bikumira indege mu kirere cya Ukraine, cyane cyane za gisirikare. Ibyo ngibyo byari kubuza Uburusiya kuba bwazahaza Ukraine bukoresheje ibitero by'indege. Ariko se niba ibinyamakuru byo mu burengerazuba ibyo bitangaza ari byo, Ukraine ikaba itarafatwa, byaba biterwa n'iki? Kandi Uburusiya buri gukoresha intwaro ziremereye gutya harimo n'ibitero by'indege. Kuki Ukraine idafatwa? Igihugu cya Ukraine gisanganwe uburyo bw'ubwirinzi bwo kuburizwamo misile zirekurwa n'indege. Nyinshi mu ntwaro ikoresha nizo mu gihe cy'Abasoviete. Izi mbunda zizwiho kurasa kure cyane ku buryo ahubwo iyi ndege ziri kugendera hasi zishobora kubicika. Ni nako Uburusiya bwabigenje, bwahisemo gutwarira indege ku butumburuke bwo hasi cyane. Gusa uku kugendera hasi bizishyira mu kaga kubera yuko zishobora kuraswa n'izindi misile zitwa Sol-A zitangwa n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Iyo Ukraine ibidakoresha izo ntwaro zirasa kure, indege z'Uburusiya ziba zarahisemo kugendera ku butumburuke bwo hejuru cyane. Ibyo byari gutuma zidahura n'ibyago byo kuraswa n'izi misile zirasa mu ntera yo hafi zitangwa na OTAN. Ibyo ngibyo biri gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abambari bayo bashaka uburyo bihutisha gahunda yo kongera intwaro bohereza muri Ukraine ibintu bitarakara ngo babure aho babicisha, mu gihe Uburusiya bwaba bwamaze kugota inzira zose zirimo n'izicamo izi ntwaro zoherezwa muri Ukraine. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga n'uwitwa Antony Blinken yatangaje yuko bamaze kuganira n'igihugu cya Pologne
ngo gihe igisirikare cya Ukraine indege zirwanira mu kirere z'intambara z'ubwoko bwa MiG zikoreshwa n'Uburusiya. Gusa niyo byakunda byasaba yuko abapilote ba Ukraine babanza guhabwa imyitozo kugira ngo babashe gukoresha izi ndege. Uburusiya bwatangaje ko ubu ngubu bugiye kwibasira intwaro uburengerazuba bw'isi bwohereza muri Ukraine. Sergei Ryabkov wungirije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga nk'uko yabitangaje yagize ati twaburiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko gukomeza kurunda intwaro mu bihugu bitandukanye atari ibintu bitesha akaga gusa, ahubwo yuko ari ibintu bituma natwe twinjira mu ntambara mu rwego rwemewe n'amategeko. Yavuze yuko Uburayi n'Abanyamerika nibakomeza kubikora ko bizafatwa n'ubushotoranyi. Ukraine yo ikomeje guteseka ibirindiro byayo by'ingabo za gisirikare biri mu mujyi wa Lviv, niwe uri hafi y'umupaka wa Pologne, byateweho misile zo mu bwoko bwa cruise. Nicyo gitero gikaze cyane cyagabwe mu burengerazuba bw'isi kuva ibitero by'Uburusiya byatangira. Nadine Blesfuska, umufotogarafa w'imyaka 39 wari mu mujyi, yagize ati byari biteye ubwoba, twese ubu ngubu twaguye mu kantu, turi gusaba OTAN yuko yafunga ikirere muri Ukraine. Ubu ngubu nta hantu na hamwe ho kwihisha hahari. Ubu ngubu twamaze kubona yuko aho waba uri hose muri Ukraine ushobora kugwirwa n'ibyago. Yuri Vitiv, umushoferi w'imyaka 50 nawe utuye muri uyu mujyi wa Lviv, nawe yagize ati turi gusaba umuryango w'Uburayi hamwe na OTAN gufunga ikirere, turabikeneye cyane kubera yuko niba bavuga yuko bahangayitse cyane kandi bakaba batwitayeho, ubu ngubu dukeneye ibikorwa byo gutabara inzirakarengane, nta magambo y'uburyarya tugikeneye. OTAN yamaze kwemeza yuko itazigera ifunga ikirere cya Ukraine ku ndege zicyogogamo. Mu mujyi wa Lviv ubutegetsi bwemeza yuko hatewe misile ziremereye cyane zigera kuri 30, gusa zimwe muri izi misile zaburijwemo mbere yuko zihamya intego. Ibirindiro byagabweho ibitero biri mu birometero 10 uvuye ku mupaka wa Pologne. Ibi birindiro byifashishwa cyane mu myitozo ya gisirikare ihuriyeho n'igisirikare cya Ukraine n'inshuti zabo zo muri OTAN. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze yuko nta musirikare wabo n'umwe wari uri ahangaha hatewe misile. OTAN nayo yemeje yuko nta musirikare wayo n'umwe wari uhari. Amakuru avuga yuko kuva ibitero by'Uburusiya kuri Ukraine byatangira, ibi birindiro byifashishwaga mu gutoza abarwanyi b'abanyamahanga no kubika intwaro ziturutse hanze ya Ukraine. Ibitero byagabwe i Lviv byatumye Ukraine ikomeza gutakamba yuko ikirere cyayo gifungwa. Gusa umuvugizi wa Pentagon ni Minisiteri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashimangiye yuko ibingibi bitashoboka. Mu magambo ye yavuze yuko byaba ari ubusazi kwemera kwinjira mu ntambara n'Uburusiya kubera yuko byahita bibyara intambara y'isi ya gatatu. Mwibutsa ko iyi ari CC Free TV ukomeje gukurikira. Niba utarakanda subscribe kuri channel, iki nicyo giye kugira ngo banzuye kandi kugira ngo uzajye ubasha gukurikirana new updates y'ibiri kubera muri Ukraine. Kalisa CC niko nitwa, dusubire mu kanya.